Kuri uyu munsi wo kuwa Mbere tariki 31 Mutarama 2022 ahagana ku isaha y'isa 4 z'amanywa nibwo inzego z'ubuyobozi z'u Rwanda n'iza Uganda zahuriye ku mupaka wa Gatuna nyuma y'ifungurwa ryawo ryo kuri iyi tariki ya 31 nk'uko byari biteganijwe. Twakomeje kuhababera kuva ku mugoroba kubo twabanye. Itangazamakuru rirahari ku bwinshi muri iki gitondo ugereranyije no ku munsi w'ejo. Umutekano nawo ku mpande zombi uhagaze neza kugeza magingo aya. Ahagana isaa 4 z'uyu munsi nibwo umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka mu Rwanda Linda Nkuranga yakiriye bagenzi be ba Uganda aho bagiranye ibiganiro mu ibanga byamaze nk'iminota igera kuri 30. Nyuma yayo gato nta kigeze gitangarizwa itangazamakuru ku mpande zombi. Kugeza ubu nta rujya n'uruza rw'abantu benshi ruragaragara hano ku mupaka, gusa hari bake bagiye bambuka baturutse Uganda binjira mu Rwanda. Tugiweze myaka yesatu mwade muitaro kachitumba gituyitira mpaka Kongo babategeeza kirwa kibabagana kwitawa nti bali badabiriza bali mu kuzimbawo kulongosawo kibatugamba kati lero sanyu kiriyo ino kubanga byamanyi nnyo kuba buli jonsalirwa nnyo ngana nentuuka mu tawuni ya Kigali awo nentunule kubejje Katuna wano nga ndaba kumpi nnyo kusinzira gye ngenda okugenda Kayonza mpaka Kakitumba nga ndaba eri wala nnyo. Neka ati ndi musanyufu nnyo batutadde owetabwesi wayi n'otuuka wano ng'obudde bukyali. Yes. Kino kitegeeza kikumbeera wakati wa Uganda ne Rwanda, Abanyarwanda n'Abanyarwanda. Era kiraga kwagalana bya mukwano byonna. Kuba ffenna tuli ekintu kimu, Abanyarwanda n'Abaganda tuli ekintu kimu. Ate abakulembeze baffe bombi abakulembeze baffe tebalina buzibu bonna bakwatagana bulungi. Service wano gira byokya waliwo entuuka gy'osanze ndakuba mbadde maze emyaka ng'esatu nga siyitawo naye ekiriwo okugamba ne kumbuuza bubuuza mpita side wa siritegeera bulungi bbanga ly'emmazi naye amulembe nnyo wanyirira olinganga ali e Bulaaya tewali tabu wonna sebo. Kati bakutegeeza ati bw'otuuka Uganda eri ojja kuddamu ku bise oba bigwereddewo? Bwe ntuuka Uganda ngenda kukonesa mu passport yange side ya Uganda mpandikise ne gundi ku poliisi lupapula ebiva kindaga nti nveeno bwe bantamyende. Nta kiratangazwa kandi ku makuru ejo yabwiwe bamwe mu baturage baha ko ingendo z'abantu bava mu Rwanda bambuka binjira Uganda zo zitari buhite zitangira, ko ahubwo hagiye gutangira ingendo z'imodoka zipakiye ibicuruzwa. Ibi rwose nta kirabitangazwaho ngo hamenyekane niba ibyabwiwe aba baturage ari ukuri cyangwa se atari ukuri. Kugeza ubu rero nk'uko mwakomeje kubikurikira hari urujya n'uruza rw'abantu nubwo bataraba benshi. Ikindi nakubwira nuko nanone abashinzwe immigration ku mipaka yombi, yaba ushinzwe abinjira n'abasohoka ku mupaka w'u Rwanda, ubwo ni ku ruhande rw'u Rwanda, n'ushinzwe abinjira n'abasohoka ku ruhande rwa Uganda bamaze kubonana bombi, ariko nubwo ntacyo badutangarije kugeza magingo aya ngaya, ariko icyo nakubwira nuko bombi bamaze guhura, bahuriye mu mupaka w'u Rwanda. Turakomeza kugenda tubikurikirana hanyuma tuze kubabwira nihagira wenda icyo baza kudutangariza. Gusa kugeza ubu nk'uko byari biteganyijwe kuri iyi tariki turiho ya 31 Mutarama 2022 umupaka w'u Rwanda ndetse na Uganda wa Gatuna wamaze gufungurwa, ndetse nk'uko mwakomeje kugenda mubikurikira hari abantu bake batangiye kugenda bambuka baturutse muri Uganda binjira mu gihugu cy'u Rwanda. Simeon Stizo Muhumuza, ONENATIONRADIO ku mupaka wa Gatuna mu Rwanda.